Dobro večer i pomaže Bog, gledate emisiju Duhovnost i kultura pravoslavlja. Tema večerašnje emisije je pravoslavlje i rock'n'roll. U posljednje vreme dosta aktuelna tema odnosa pravoslavlja i rock'n'rolla porađala je mnogobrojne i različite analize i zaključke, nažalost najčešće površne i jednostrane. Naredni minuti su upravo pokušaj još jedan demistifikovanja odnosa pravoslavlja i rock'n'rolla, inspirisan upravo tim mnogobrojnim obostrano površnim analizama koji su bile rezultat isključivog i krutog nastupa u prilaženju ovom problemu. Da bi na pravilan način uvidjeli odnos pravoslavlja i rock kulture, bilo bi neophodno upoznati se najpre sa suštinskim bogoslovskim stavom i istorijskim odnosom hrišćanstva prema paganskim kulturama sa kojim je ono tokom svoje 2000-godišnje istorije imalo dodira. Najbolji i najupečatljiviji primjer je hrišćanstvo u dodiru sa antičkim helenizmom, što je za rezultat imalo jedan vrlo intenzivan odnos. Antički helenizam nije ugašen u ranohrišćanskoj epohi. On i pre renesanse nastavlja da postoji. Renesansa nije vaskrsavanje helenizma posle potpunog prekida ili iščeznuća, koliko reinterpretacija određenih njegovih elemenata i strujanja. Grčka paganska misao što više uspjela je da unutar hrišćanstva očuva svoje najkarakterističnije odlike. Dakle, oci i učitelji crkve nisu je samo tolerisali kao infiltriranog uljeza, već su je otvoreno koristili u apologetske i tehničko-praktične svrhe. Sveti Kliment Aleksandrijski kaže: hrišćanska vera je kalemljena na drvetu filosofije i kada je kalemljenje uspelo, tada mladica zamenjuje drvo, raste i čini da donosi plodove. Isti svetitelj zanimljivo zaključuje: hrišćanstvo se sastoji iz dva stara zaveta, jevrejskog i filosofije Grka. Dakle, grčka filosofija je predstavljala dragocen arsenal iz kojeg su oci i učitelji crkve crpli teze i metode, valjana i preko potrebna oruđa za sistematski razvoj i tumačenje zbirke istina datih u Evanđelju. Sveti Justin filosof kaže: svi koji su živjeli i žive u saglasju sa Logosom jesu hrišćani na izvestan način. Zasluge svetog Vasilija Velikog su u tom pogledu naročito značajne. On i mnogi drugi pre i posle njega istrgli su hrišćansku misao iz izolacije i duha denunciranja i postavili temelje hrišćanskom humanizmu. Uspeli su da se pomognu filosofijom da bi produbili mističnu suštinu svoje vere, a da pri tome sami ne padnu u jeres. Istorijski zanimljiv, suštinski nerazličit od prethodnog, bio je susret hrišćanstva sa staroslovenskom paganskom kulturom. Mnogi, primećujući elemente staroslovenskog paganskog kulta u narodnim običajima, naročito hrišćanskim prazničnim, to doživljavaju kao jedan kalkulantski, perfidni, političko-interesni kompromis hrišćanstva i njegovih misionara sa religioznim stavom starih Slovena. Ali u činjenici te selektivno ostvarene simbioze ne vide suštinski stav hrišćanskog pogleda na život i svet, samim tim na kulturne osobenosti naroda, nemajući snage, hrabrosti i dobre volje da izađu iz svoje okoštale izolacionističke misaone sfere čaure. Iz svega navedenog možemo zaključiti da hrišćanstvo ne samo da ne negira i zatire, već oplemenjuje, dovodi u punoću, afirmiše osobenosti i na savršen način dovodi u saglasje i simbiozu sa drugima, kako na nivou zajednice, tako i pojedinca. Jer smisao kultura je da bude ikonična, a ne idolatrijska. Ikonična kultura je takva bila kroz vekove, uvek otvorena i spremna da u sebe primi, apsorbuje i preobrazi sve ono što je dostojno da bude primljeno, ali isto tako i da odbaci sve što skrnavi i skandalizuje ljudsko dostojanstvo. Kako stvari stoje sa današnjom popularnom kulturom, u našem ogledu njenim najreprezentativnijim predstavnikom, u vremenu sadašnjem civilizaciji zapadnoj? Civilizaciji koja već odavno zaviruje i u najskrivenije kutke planete. Dakle, kultura koja je postojbina svaka urbana stopa zemlje u kojoj vladaju principi modernog društva. Neki kažu kultura bez postojbina. Rock'n'roll.
Smanjenjem roditeljskog utjecaja stvoren je vakuum koji je nečim morao da se ispuni, što bi mladima pomoglo da shvate smisao života. Njima je bio potreban glas, kulturni identitet, nešto sa aurom moći i autoriteta. Početkom 50-ih oni su to nešto pronašli. Nije to bila neka planirana revolucija. Desilo se da je polovinom veka došlo do toga da podkultura mladih postane veća, bogatija i profilisanija, a istovremeno i do pojave tehnologije snimanja zvuka. Kao i u svakom biznisu, bilo je važno pronaći tržište. Hey, Steve, we must be out of our cotton picking mind. We should be getting some sleep instead of coming here. Maybe so. But something's getting these people out of their houses. I'm going to find out what it is. Enter rock and roll. Tako se pojavio rock and roll. Mladi su pronašli svoj glas, kolektivno iskustvo koje je ojačalo i oblikovalo njihovo viđenje sveta. Rock and roll is cool, Daddy, and you know it. Musicians became symbols of... Muzičari su postali simboli moći. Oni su postali zamena za očeve koji su bili ili odsutni iz života dece ili prognani predrasudama protiv odraslih. Odjednom je detetu postalo važnije da bude kao Elvis nego kao otac. John, it's our feeling here in Jersey City that this rock and roll rhythm is filled with dynamite. The fact that parents didn't often care much for this new music only made it seem that... To što roditelji nisu marali za novu muziku, njihovoj djeci je tu muziku činilo još privlačnijom. Tradicionalne vrednosti su sve više i više izlazile iz mode. Naravno, nije da i pre nije bilo generacijskog jaza. Stilovi su se menjali i svaka je generacija tragala za svojim glasom. Ali nikada pre porodica nije toliko oslabila. Nikada pre nije bilo takve tehnologije koja je mogla tolike ideje i iskušenja poslati na toliko razdaljina i to u trenu. And do it immediately. Hi, everybody. How you all? This is yours truly, Alan Freed, welcoming you to... As the decade progressed, Decenije su prolazile, a onda se pojavila nova igračka za mlade. Hollywoodska industrija je počela da trpi smanjenje prihoda zbog televizije. Istraživanja tržišta pokazala su da je mladih sve više i više i da su oni sve bogatiji. Tako su u sve većem broju iz Hollywooda stizali filmovi za mlade. Zbog toga je jedan producent 1965. požalio se. Mladi tiranišu filmsku industriju. Izgleda da je show biznis samo jedna velika pubertetska zabava. Vidjeli smo kakve okolnosti su uzrokovale pojavu i eksplozivan razvoj rock'n'rolla koji danas su svoja dva radikalna muzička oblika, rejvu i death metalu, po rečima jeromonaha Jovana Ćulibrka, doživljavaju svoj vrhunac, nakon kojih savremena muzika ne poznaje svoj razvoj. I opet ono večito pitanje, šta je rock'n'roll? Muzika, poezija, umetnost, dakle, zabava, način života, religija, biznis, sve to ili nešto deseto. Da bi se dala celovitija analiza sa aspekta pravoslavne duhovnosti o fenomenu rock'n'rolla, morao bi taj problem da se posmatra u svojoj celovitosti. Dalje, sami izvođači, kreatori rock muzike, poštovaoci, slušaoci i obožavaoci različito je doživljavaju u skladu sa svojim afinitetima, antropološkim koncepcijama, metafizičkim stavom i usmerenjem ili u skladu sa svojim osobnim beznađem u traganju za smislom. Magnet koji ih privlači rock'n'rollu je različit. Za mnoge je to novac, za diskografske kuće naročito. Krilatica seks, droga, rock'n'roll dovoljno govori sama za sebe. Slava, novac, zabava, hedonizam prevladavaju. Ljudska priroda sklona tome, posebno u kombinaciji suptilnog i agresivnog serviranja, nije u stanju da izađe iz tog začaranog kruga. Prevladava primamljiva, čulna, erotizovana muzika zaslađena skandalom sličnog karaktera njenih izvođača. Blaže rečeno komercijalna, ogoljenije prostituisana. They never give you the awards when you get them. They mail them to you 6 years later and you forgot you won them.